Če ga zebe in če mu je vroče, če ga pač tako in je isto aj. Aj kalbo, cel je pač krvec. Pol isto, kot ga vprašaš pač, če je v redu, staj bene. In pol pač na to bi mogel pod replike dati, ampak nolo so pač, če reče nolo so, da ne ve. Da sem to ne če veliko dogovoril. In to pol ta kometikjami, kot je ime, to pol recimo v mirni sobi, ko se izpolnjuje tisti formular. Pa lahko bi še kle koliko ima let, ne. To tudi pa še leta se piše godine. Quanti anni hai? Kako se ta, kako ti mi prevere? Come ti chiami? Come ti chiami, ok. Come ti chiami? In pol pač odgovori, da to piše kle pod možne replike dol. Sam ne vem, če ima se vsi to naprimjer. Ja, si da se ne. No in pol pač to je z naše strani, ne, in pol pač večer manj odgovorijo, pač, da je v redu si, mislim, to bene, ali pa sto bene, ali pa sto bene, ker sem baka. Pomeni pač isto, da je v redu, ne. In če ni z njim v redu, bo odgovoril, no, mislim, to bene, ne. Pol recimo, če ga bo kje bolelo, bo rekel o mal di testa ali pa o mal di stomaco, pač da ga želodca pa glava boli. Če se mu vrti, bo rekel, mi gira la testa. Ne, to se lahko gira, se ne prevere gira, ne, je to dž. In to imamo pa, kaj? Ne, povej. Dž, ja. Ja, pač mi gira, ja. Ja. In to pa mi chiamo, pa ne ono se naša, pač kako se kličeš, come ti chiami. Pa bo rekel, mi chiamo ta pa tal, pa sono, isto. Se komprimno isto. No, pa ko enkrat se da to čez, pač, ker začneš sprašavati, pač, kaj je zdaj, kaj je spil, ne vem, kaj delal. In pa malo tako, ne, aj prezo, ali mangiato, ali bevuto qualcosa, ne, to pomeni, ali si kaj vzel, pojedel, ali pa popil, ne. Tako, ko imaš v tem vrstnem redu napisano, tako se pač, je prevod, ne. Mangiato, ja. G-I-E-Đ. Ja, G-I-E-Đ. Qualcosa je pa pač kaj, ne, mislim, ali si kaj vzel. Pol ne vem, če poprašaš po njegovih kolegih, ali pa če je sam sedi solo, to pomeni, ali si sam. Kaj? Qualcosa? Qualcosa. Qualcosa, ja. K-O... Qualcosa. Cool, kaj, kak se? Qualcosa. Ja, pa hajte še tako qualcosa. Ja. Okay, Qualcosa, pa se piše. ja, se mi je zdelo, da je bolj na O. Tako jaz spet v prijateljih, ali si s prijatelji, se ko namiči. Veš, kaj spet je C je nek pač K. In namiči, ko je C je pač, ko pa je C, I skupaj pa pol Č, ne, to namiči. In pol pa, če prikima, pa začne pač našteti kakšna imena, vprašaš, kdo be sono, pač kje so in pol je pač, ne, pokaže verjetno, če se preživel. Zdaj, kle pač malo bolj kompliciran stavek. Pa če bi šel s tabo v mirno sobo, ne, vuoi andare a riposare, to pomeni, če bi šel počivat, a riposare alla stanza calma. Stanza je soba, calma je pa pač mirna. Ala je pa v. Tako da. In pol bo rekel pač si ali pa ne, ali pa no, ne, to pomeni da ali ne. A ja, kle še za prijatelje, ne, pač, če jih ni tam okoli, se ga vpraša, če bi jih lahko poklical, da se preveri
poi chiamare i tuoi amici in če pač ja, če rečete ja, pa če nima telefona, pa če imate iz vašega, če hočete poklicati, pa se vpraša za telefonsko. Aj numero tej tvoj amici. Pač imaš telefonsko tvoj prijatelj. No, pa bomo tle zdaj to preskočili, bomo šli pol nazaj, bomo zdaj številke, ne, pač, če ti pol, recimo, začne govoriti telefonsko, ne. Da to znaste prebrati, kaj. Lahko pa gremo skupaj. Ja, vse vsak, eno, ajde, cifre. Oj, ne, vsi na enkrat, da si manj... A ja, no, vsi v enem Kaj času, če ti najprej poveš, da bo... In vsak ponovi. Ja, lahko, okej. ja. Lahko ti poveš, pa mi ponovi. Ja, tako, Dobro, tako, što tako. zdaj samo pač, Ti ajde. reci. Uno, Uno, ena, due, 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 Due. to, ja, bravo. Due. Ja. Tre, tre, quattro, Quattro. cinque, cinque, sei, sei, sette, sette, otto, otto, nove, nove, zero. zero. Kako zero ali Zero. Zero kot zoro, evo, šum je bil. zero? DZ. Ja. In kaj ne, hočete še za 10? Da bo kompletno, ali ne? Ne, da bo eno. Ječi. Da je tvoj Piš prav. Kaj? ječi. Izvoli, boš ti pisal? Ne, v redu. Deci. Ja, deci, ja. Ječi, C in I je Č, ne? Ja. Ja. Deci. Deci, ja, Pa voda, no. Ja. Polič, dajte kle pejte nazaj na naš številkami te replike, ne. To se pa nanaša, meni je žal, da nisem lepo po vrsti šel. Čakaj, kje je zdaj to? Kje je vzel? Aha, ja, če kje je zdaj, sem kje imam to? Potraši strani. Nadaljno vprašanje. Dano vprašanje, se nadaljuje. Zdaj sam Ja, pardon, ja, evo, tam se pol nanašajo te replike, ne, če kje prej vzel. Non ho preso niente, pač nisem vzel nič. Sam če ga viš, da je, ne, tako bolje te plača. Kako se pa reče, lažeš? Mentire. Tudi Honda, Mentire. Aj mentito. pa Yamaha. Nimajo. Ja. Pa če kje je pil, bi rekel, bevuto, ne vem, vodka, bira, ne vem, aqua, če voda. Oni pol, ne, če pač itak pijače, tipo vodka, juice, ko imamo isto kle, ne, isto vodka, Red Bull, to imamo se isto povejo, ne. Če kje, a? Kako se Jäger reče? Kaj? Ko je Jäger? Jäger. Kao viski? Whisky. Ja. Nije, ima več Neki drugi na glas. Vino? Vino. Samo Zdaj pivo. dodati. Poček je vzel, bo rekel, o prezo, ne vem, o prezo ecstasy, o prezo speed, o prezo, ne vem, MDMA, pa tako naprej, ne. O prezo alkohol. Ja. O mangiato, a? Kaj? A ja, o mangiato, pač pojedel sem, to bo ali rekel o prezo, ali pa o mangiato, kar se tiče, ne vem, teh, pač kar se tiče, ne vem, ecstasy in to, ne. Pa imamo tukaj, ja, to spet zadnje 3 pri možnih replikah je spet se nanaša na prijatelje, ne. Pač prej, ko smo ga vprašali, se je ko namiči, pa lahko odgovori, a pa če sam se da solo, si sono da solo, ja, sam sem. Pa če s prijatelji bi rekel, si sono ko namiči. In glede številke, ko ti bo, če ga vprašaš, ne, tu numero, bo rekel, si mio numero, in pač uno, tu je, bla, bla, bla. No, pol, kar se tiče stimulantov,
speed je speed imajo, ecstasy ali pa pastilje, ne, ki bi lahko rekel, kar se tiče tablet, ne, je, bi rekli ecstasy, pastilja, če bo kakšen govoril v narečju, bi rekel paštika, zato malo bi rekel, ne. MDMA, rekli, ta falu, ko je pisal Denis, ne, je MDMA, ne. LSD, oziroma tripi, ACD, ISI, Kaj sem brez Ne. Ja. Ketamine, ketamina, koka ali pa bela je pač koka bianca. A ja, namesto en... In trava je kamna ali pa, ne vem, Namesto zvoni, en da bo to rekel marihuana, ne vem. Ja, če kdo ful, no, govori slovenčno, bo rekel, če ne. Kar se tiče pijač, alkohol je alko, ako je voda, birra je pivo in vodka je vodka. Pol spet juice vodka se isto kot je. Pol imamo količine. Zdaj tako, oni imajo, če zdaj recimo pol X-a, bo rekel meta-di-ecstasy. Ne bo rekel, kot mi, ko imamo pač pol ecstasy ali meso. Dih malo umevnost. Ja, pošlik ven, kaj? Ne zadostno, bo se zvunno. Je to na A? Meta, ja, je na A, ne? povadil. To pomeni, Kaj? če je meta, je cilj. To bo rekel samo za pol, Meta? samo za polovico, bo tako Ja, rekel. ja. Na nek določen cilj. Aha, okej. Se zato me Ta je zanima. pa Ja, če je vzel enega ali več, enega in pol, bo rekel una in mezzo, ena in pol, ne? A ja. Ja, tako ima on, ja. Ne bo rekel mezzo, pač za polovico samo, bo rekel vedno meta, ne? Pa kar se tiče za speed, una riga di speed, una riga di kokaina, una riga di ketamina, ne, in tako naprej, ne. In pol če pač je sam kadil travo, un tiro, due tiri, tre tiri, en dim, dva dima, in tako naprej. Kaj pa joint, pa rečejo joint. Kanna, ja, to isto to je pač kan, kot ja. za zmotati in kot se Ja, vzoti. aha, To je kanna, ja. Pa ne. Ne, ni nič. Kanna. No, in pol na točki, vsaj kar sem zdaj jaz čul od Italijanov, ko so vprašali, ej, Jaz sem eno vprašanje. ja, Aha, okej. Una mezzo. una e mezzo, ena in pol. To imaš napisano. Kaj ki? Una mezzo. A ja, pa daj. No, in pol je še tle pač njim po točki, ko pridejo mimo, ko se sami tudi veste, vedno pokaže med CD-to, kaj je to, ne. Ko za quest to? Vitamina. Ja, vitamina, ja, sam pač. Lahko mi zdaj še kaj več povedati, ne? To ima težja oblika pač razlaga, bom pol še eno pač bom napisal. Questo je aqua con gusto di arancia, pač to je voda z okusom pomaranče oziroma limona, ne? Znači, questo je arancia slash limone. Lahko pa skrašite to, rečete suco di arancia, suco je pač sok. Kaj kolena. To je pač ravno. In potem ti vprašaš, če je zastojn, je gratis, in potem rečete vi, si je tutto gratis, ja, je vse zastojn, isto pač za te flyer, to se tam. Hvala lepa, si. Vprašanje in odgovori se piše po pet. Ja, to on ima pol čez vprašanje. Ne, če imaš kdo kaj za vprašati. Ja, gremo s tebi vsi še enkrat čez. A gremo se še enkrat čez? Ja. Okej. A bi še kaj kdo dodal, mislim kaj kar... Ja, če kdo kaj bi tako vprašal, pač, če ne
Ste se srečali še s čim? Zdaj si rekel prej, kako se reče kaj. Če ga ne Koza. razumeš. Ja. C-O-S-A. Če ga ne razumeš, rečeš kome. Ja, kome. Kome. Čakaj. C-O-M-B-E je enako kaj. Kaj? Teka? Ja. Kako je pa ne razumem? A ja, Non non ti capisco, ali pa pač v sedanjiku, ali pa nisem te razumel, non o capito. Non capisco, ali pa non o capito. Non o capito. Lahko ga tudi že sam na štartu vprašate, če razume angleško, ne? Ja, ne, da niti vam nikoli treba videti, kaj se je večina. Kako se reče, govoriš angliško? Parli inglez, ja. Ampak se, če govori angliško, verjetno razumem tudi, če prav angliščino vprašam. Ja, itak, hvala. Ah, pri Italijani ne veš. Ja, italijani kaj, ne se Ok. Da se Ker se ti nista smejala, ampak se on z glavo zaletel v politiko. še enkrat, kaj Denis? Da, ne? A ja, dobro. Da se gleda zdaj, ker... Ma se še ful, Še mislim, zanima, mislim, tako se ne da- veš, pač, Ja. kako bilo odnos. Imamo telefon, služi, sred, ne. Ja, veš, ovo, da govorim pol... Ne, pa kako piše, pa mu pokaže. Ja, no, zelo zmožno, tam Ja, lahko naredimo igro vlog zdaj. Lahko najprej skozi, da ti pač prebereš vse, pa mi ponovimo dodavo. Lahko, ja. Pa daj, kaj če najprej poveš v slovenščini, pa poveš v italijanščini, pa vam zadavo ponovimo. Ok, Ja. ok. Da bo dobro učno gradivo. Zdravo, čau, pač čau, isto, tle ni neki posebnosti. Čau. Čau, ja, ma ne sploh toliko razgledaš. Čau. 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 Ja. Me slišiš, mi senti, Senti. kako se počutiš, come ti senti, Come ti senti? vse v redu, tutto a posto, Tutto a posto. ti vroče, hai caldo, Hai caldo. te zebe, hai freddo, Hai freddo. Alfredo. Alfred, Alfred, ne, Alfredo. Ne, ma tako sem... Alfredo, malo reče. Freddo. Si v redu, stai bene, Stai bene? ne vem, non so, Non lo so. kako ti je ime, come ti chiami. Come ti chiami? Da, počutim se v redu, si, mi sento bene. Sì, mi sento bene. V redu sem, sto bene, Sto bene. ne počutim se v redu, no, non mi sento bene. No, non mi sento bene. No. Počutim se slabo, mi sento male. Mi sento male. Glava oziroma želodec me boli, ho mal di testa, ho mal di stomaco. Ho mal di testa, ho mal di stomaco. Vrtistimi mi gira la testa. Gira la testa. Grem je, mi chiamo oziroma sono da. Mi chiamo Alia. Bravo. Ja, pa imaš še kvantiranjaj. Quantiranjaj. Kom sem si to napisal? Ali si kaj vzel, pojedel, popil? Preso, mangiato, bevuto qualcosa? Al preso, Bevuto qualcosa. Sì, mangiato. mangiato. Mangiato, ja, to je pač točno zapredek, ko je kle napisano je isto prevod. Ali si sam, sei da solo, ali si s prijatelji, sei con amici, Se con amici, kje so, dove sono, dove sono? mi šel počivati v mirno sobo, vuoi andare a riposare alla stanza calma. No, počasi. Vuoi andare a sposare alla stanza calma? Vuoi andare a Riposare. a riposare alla Stanza stanza calma. calma. Kaj? To je že preveč. Ja, ma dobro, sej, pač. Noben Italijana. Ko boste prišli do tu, bom že tam z vami. Ok, lahko prišla. Bi lahko... Kaj pa počakaj malo?
Ja, solo un attimo, ali pa kako še tako na hitro. Solo un poco. Solo un po'. One moment. Ja, un momento, bravo, vidiš. Kak zdaj? Uno momento si Un podabil. momento. Ja. Pač, lahko sem trenutek, ne. Bi lahko poklical tvoje prijatelje, poj chiamare i tuoi amici. Puoi chiamare i tuoi chiamare amici. Kako? Poj? Chiamare. Puoi chiamare i Tvoj. To je napaka. Kaj je tvoj amici? Je, tako kot je tvoj, je tudi tvoj. Ni samo tvoj. A ja, dobro, okej. Kak? P-U-O-I. To. Tvoj. Prvo. Kaj s tem? Da je U vmes. A ja? Ja, pač ti sloviš. Tvoj. Kaj? Poj. Ti sam povej, A ker tvoj. ni samo pa Ni važno. Tvoj. Tvoj. Kaj? Spet. Dej za prevoz, verjetno to, dej zmeni se. Kaj je še kakšen frajt? Še dva. Kaj je? Ja. Kako? Po. Ja, ne. Imaš telefonsko tvojih prijateljev, aj numero di tvoji amici. Aj numero di tuoi amici. Tvoj. No pa naprej, nisem nič vzel, no no preso niente. No, preso niente. Pil sem, ho bevuto, Ho bevuto. vzel sem, ho preso, Ho preso. jedel sem, Če rečejo solo bevuto, pomeni, da je samo pil. ja, ho solo, H-O, števek solo, ja, ho solo bevuto, ho solo mangiato, ho solo tirato. Poi ste tu za prijatelje, da, sam sem, si sono da solo. Si sono da Solo. Kaj? A ja so? Solo da solo. Evo ste že štafati, se vidi. Solo da solo. Ja, vse že malo do konca. Ja, tako. Da, s prijatelji sem, si sono con amici. Si sono con amici. Po za cifro, ta številka je, si in numero je, Si il numero è. dobro, te številke znaste. Dobro, kle, stimulanti pač, alkohol, to... Tudi tu še Ja, ne naše pravi se. ja, se je že ful projekti, tako tudi za šakom, po mojem, kar po slovensko. A ja, se je drugo, kaj. A še te količine so A ja, no, pač polovica, metadi, ne, ecstasy. metati. Metadi, ecstasy. Ja. Metadi. Meta. Da, ja je... Kako se to označi? Mi tega nismo Ti imeli v moraš maturi. ne, s to nikoli nisem znala. Postro. Strivec. Zdaj so na postrek. Ja, ali je v desno ali je v levo? Ja, to je pa v levo. A postro? Ne, v desno, v desno. Ja, neko je naglasil eno ali pa drugo. A ja, ja. Ja. Sam da je. Ena, pol, una je mezzo. Una in mezzo. 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 Z. Mezzo. Post Z. Mezzo. Zdaj da bo skrivil. Ena lajna, dve lajne. Una riga di, ne, una riga di speed, ali pa koka, ali pa due righe, to pol založimo naprej. Una riga di skit. Due righe. Una riga di ketamina. Ma bravo, vidiš. En dim, un tiro, di canna, pač. Un tiro. Tiro. Ja, lahko tudi točno, Tiro. A to? ta tiro, lahko tudi pač, ti pa to isto tirare, kao vleč, ne. O tirato, ali pa to isto. Lahko namesto reče pač o prezo, o tirato. Neče po... spidu Tiro. Ja, Tiro je. po točki, poi boste čuli, rečemo, kaj je to, cosa è questo? Cosa è questo? Ja, poi naš, pač, questo è succo di arancia. Vidite, da ne bomo kaj. Questo succo di arancia. Ali pa limon, ne, visto, kaj je tam info. Limona ali limone? Limone, ma je vin pač. O, No, limon, veze, limon. Čeprav
imaš že Pa zastonj, še limeto. gratis je tudi gratis. To je pa nas vžigalnik. A je Accendino. Accendino je vžigalnik. Accendino? Ti ne rabiš tega reči. Aj pa je če... Se bo ga še naslednji. Ja, veš, da. Ja, lahko Accendino. Lačendino. Accendino, ja. Lačendino. Super, hvala. Ja.